Reporter me okati wibiye cherne tuta members me parliament me ya ilango kan me kwa yu chunya duong lo Yoweri Kaguta Museveni me joko e mat minister Betty Amongi akena e binu chungo ko lira city kan na chala me parliament daho nen chalo pe o nyaho nyige report kalni mane changa big tu chawa bongwen ki ken me otieno duong lo Yoweri Kaguta Museveni obino beri chokhne mora pira tek tutwal kere members me parliament me enada me ya ilango kan ma hokop me donga lobo Kritu bera metia bedo tie kinjo apa pata ma hokop me wibie me lira city ikingi members me parlamentario ameda biro ministers adongo igamente MP chela mo beri chokhani telo kre voice of langue femi yonge ukoboni adwong lobo bino luongo chokhani yonge ukoboni mano adwong lobo bino loko tek tutwale kom kop me tu bere kinu wibie me ya ilango kan Pole waka duong lobo telo kin tu bera metia kin minister Dr. Jane Duda Chengo Chero kre minister Betty Amongi akena ametubra ni yeno tilmeneno utuno ko e ko motela medini melango kan hotela mete kwaro daw donye ke dulo kene du donga papat amen nor lwa karachel yung members me parliament mago report chimni mano gino binu ya malu rochi ma tek tutwal wanga duong lobo president Yoweri Kaguta Museveni ni ene me okelo tuole yot ikara meno bido kwanyo jo me party me UPC to bedo tich keregi amano we ko tuolo chako tongo dongo tino mere yot amedang dong ginna wo fere kere ngecha me okati changani mogi kin gyo bino penyo president Museveni ni manino yeye gendio enare mo ngolle khari woto chungi UPC kita men poti amiro tich kere UPC woki me wek enare dongo bongo jo amero mo chungi tere enta duong lobo bino kwero tamana tek tutwal dang report chimni mano eno bino chimo eno bino chikwa tek tutwal MPs me NRM kere ministers ichokhere man me gwo hele gina tek wi biye me poko jo olele wok kun jengene kom party kere dini dangente mi ya pori komen kene ame otoni yetu wibie abongo poko ngatoro aduong lobo bino chi kene me luongo party president me UPC Jimmy James Michael akeno borre me lokere ama ko wata tie kin UPC kere NRM dangte we ko chohani ket abongo mo kamore ken me okatu ame mi Betty Amongi akena pe chungi lira city kanen icheng chabi taworo minister Betty Amongi akena ubino chwala ko kwena mere bodwuri keto loka ngea papat ama ko chohani ni ame otil mero beri changa bi ukarni dang temo koni chohni NRM MP sa mobero NRM oberiye MP sa tia chila ligda oberiye kede gin minister sa dek ame ya gini yilango kanen amo ko bani chohni ni ame otina ame obinu tero chawe akarabiro koni unu gurre mena ti chungi kop me chungu meren elira sitikan polel wake komen chwara Jimmy James Michael akeno borre kede mat minister Jane Duda Chengo Chero amo ko bani yonga duong lobo winyu koko dushu ame jo teri kome aduong lobo bino mie kare me doki koko ame Dr. Jane Duda Chengo Chero katu kere kome ama ko chungu mere ilira city kara chel kere Chengo Chero amongi beti utimena aduong lobo bino mie gitam metu ko ka wibi ame jengene tien kop me don lwak tie ko miri utedero kere wibi ame pe poko dini ro kere no kene pieno miri jo duchu miru jengere kom lwenyi kom chan kere nyayo lonyo amongi po atek to alla aduong lobo iluongo chorni dang to kwayo jo tie chwake lira city mede ichung kere gurgi me kwayo kwir ame otu chung nyaayo lonyo kara chel kere yelo malo ko me don lobo eno bino timino chung mere lira siri chawani dong pe bino jo kala twal dangene bino mede woro nyim me chung mebe ro MP ada me lira city kita mere he yobo kere ona botone yo ame tero wi MPs me eno me lango kan peo bino gamo chimo be ro goy me winyi bore dang moko me okati chohre ne kere ngo adong piratek ame chohre mano bino katu kere pat